Reka twongere tubasuhuze aho muherereye mu bice bitandukanye bigize isi dutuyeho, ari nako tubaha ikaze mu makuru mashya bitewe naho buri wese aherereye, kuko hari abari mu gitondo, hari abari nijoro, hari n'abandi bari ku manywa. Mwese mwumve ko tubasuhuje kandi tubahaye ikaze muri aya makuru mashya. Igisirikare cy'u Burundi cyangwa se ubuyobozi bukuru bw'igisirikare cy'u Burundi bufashe umwanzuro wo kohereza abasirikare b'abarundi b'abakomando benshi cyane mu mujyi wa Baraka. Ibi ngibi ubuyobozi bukuru bw'igisirikare cy'u Burundi bubikoze mu gihe abarwanyi ba M23 na twirwaneho basa nkaho batangiye kwegera imbere basatira gufata umujyi wa Baraka. Ubuyobozi bukuru bw'igisirikare cy'u Burundi buti rero ntago turi buze kwemera ko M23 na twirwaneho baza gufata umujyi wa Baraka ku bw'izo mpamvu. Izindi ngabo zananiwe, reka twohereze b'abakomando bakomeye cyane. Tujye kurebera hamwe rero uko bano bakomando b'abarundi bari kuza mu mujyi wa Baraka. Ese bangana gute kugeza ubu? Bayobowe nuhe musirikare ukomeye cyane mu gisirikare cy'u Burundi? Aba bakomando b'abarundi baraza guhagarika intare za Sarambwe n'Amadubu kugira ngo ntizifate umujyi wa Baraka. Ndaje nkwereka uko bihagaze kugeza ubu ngubu. Ku rundi ruhande kandi niki gisirikare cya Kongo n'abarundi batunguwe no kubona abarwanyi ba M23 na twirwaneho batangiye kugera mu duce twegeranye na chefuriye ya Fizi. Ni guterera abarundi batunguwe no kubona abarwanyi ba M23 na twirwaneho batangiye kugera mu duce twegeranye neza na chefuriye ya Fizi. Ubundi bano barwanyi bahageze gute? Nutuhe duce? Iyi nkuru nayo ndaje nyikuramburire mu kanya. Drone zikomeje gukora amabara muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru yo kwizerwa ari kwerekana ko drone z'abarwanyi ba M23 na twirwaneho zongeye gukora amabara akomeye cyane mu birindiro by'ingabo z'u Burundi no mu birindiro by'ingabo za FARDC. Izi drone z'aba barwanyi ba M23 zikoza amabara mu tuhe duce. Ese haba haguye abarundi bangana iki? Haba haguye FARDC zingana iki? Iyi ni imirwano ikomeje kuvuza ubuhuha muri Kivu y'Amajyepfo. Turaza kunyarukira mu gihugu cy'u Burundi. Niki cyatangiye kuba kandi gikomeye cyane hagati y'u Burundi n'umuryango umwe bw'Uburayi? Amakuru yo kwizerwa ari kwerekana ko hari ikintu gikomeye cyane kiri kuba hagati y'u Burundi n'umuryango umwe bw'Uburayi. Turanyarukira ku yandi makuru ari kwerekana uburyo u Burundi bwamaje gutegura budget cyangwa se ingengo y'imari ingana cyangwa se ingengo y'imari yo muri 2026 2027, ariko ingengo y'imari irimo amafaranga menshi cyane. Tugiye kurebera hamwe uko aya mafaranga angana. Ariko ku rundi ruhande niko President Tshisekedi yatangiye kohereza intumwa kugira ngo zijye muri Afrika y'Epfo zijye gusaba ubufasha mu bya gisirikare. Mu minsi yashize Tshisekedi yasaga nkaho yari yarashize Afrika y'Epfo ku ruhande, ariko nyamara asa nkaho yatangiye kohereza intumwa kugira ngo zijye gusaba President Cyril Ramaphosa muri Afrika y'Epfo ubufasha mu bya gisirikare. Ibi bibaye mu gihe abarwanyi ba M23 na twirwaneho bakomeje gufata ibice muri teritwari ya Fizi. Ku rundi ruhande muri Plateau ya Uvira, Tshisekedi rero ati nyamara Afrika y'Epfo ishobora kugira icyo imfasha kuri ingingo. Hano rero tugiye kurebera hamwe uko bihagaze. Turaza kunyarukira ku yandi makuru akomeye cyane akomeje kuvugwa ku ntambara za politike na diplomasi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bifite aho bihuriye n'umutwe wa M23 na twirwaneho ndetse na Kabila. Habuno hari kugaragara ndi makuru mashya, ariko ku rundi ruhande hakazamo na kese y'u Rwanda. Tugiye kurebera hamwe rero izi ntambara uko zihagaze kugeza ubu. Alliance Fleuve Congo iri kuvugwaho iki? Twirwaneho iri kuvugwaho iki? U Rwanda ruri kuvugwaho iki? Izi ntambara zibyutse gute? Wetangira kino kiganiro kirangize uraza kumenya aho biva naho byerekeza. Amakuru yo ni menshi cyane ntakubwiye mu ngingo, mu kanya turaje tuyarambure. Nayo ntakubwiye mu ngingo ndayakubwira. Urasabwa gutangira kino kiganiro ukakirangiza, ariko mbere ko dukomeza duhera ku mirongo y'urugamba, reka rwose gatoya mu masegonda make dutumikire Muganga Pembe. Muganga Pembe ni umunyekongo uvuga ururimi rw'ikinyarwanda, akabazwi n'abantu benshi, akabaganwa n'abantu benshi. Yahindutse ikimenya bose mu burasirazuba bwa Kongo. Kuziye mpamvu nuko Muganga Pembe avura uburozi bw'ubwoko bwose, uburozi bakoherereza cyangwa se uburozi bw'ubuhuherano. Ubwo Muganga Pembe arabuvura. Harabavuga ko bagize ikibazo cy'urushako, ikibazo cy'urubyaro, ibibazo by'ibisazi bituruka kuri ibyo birozi baboherereza. Wagana Muganga Pembe akakuvura kuko yagiye avura abantu benshi. Uburozi bagutega wabutambuka ugahura n'ibibazo. Hari abarwara ibidido n'ibindi bibazo, nabwo na Muganga Pembe ni waratambutse cyangwa se wararenze uburozi baguteze ku butaka, uburozi baguteze mu byo kunywa cyangwa se mu byo kurya. Ubwo nabwo Muganga Pembe arakuvura rwose, arakurutsa niba handi byarananiranye. Urwaye umugongo, urwaye imitsi, urwaye rubaga impande, urwaye umwijima, urwaye impyiko, urwaye n'izindi ndwara zitandukanye zirimo n'umutima, niba waranyoye imiti ya kizungu bikananirana, wagana Muganga Pembe akakuvura akoresheje uburyo bwa gakondo cyangwa se ibyatsi, kuko nabwo yagiye avura abantu benshi. Nimero ze nizi zikurikira:
ni plus 243 8 3 9 7 karindwi 0 3 reka nsubiremo plus 243 8 3 9 karindwi 0 3 muganga Pemba akorera mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyaruguru ya mujyi wa Goma, yaba za Nyiragongo, za Kibumba, Rubaya, hariya za Masisi no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Akagira n'ikicaro ku kirwa cyo kwijwi hano ni muri Kivu y'Amajyepfo, ariko ku rundi ruhande akagira ikicaro muri Tanzania precisement hazwi nka Kigoma. Iyo nimero kandi naguhaye igaragara ku rubuga rwa WhatsApp, reka nyisubiremo plus 243 8 3 9 0 wagana muganga Pembe, ibintu bikagenda neza cyane. Mbere yuko tujya kuri ya makuru agaragaza uburyo abarwanyi ba M23 bahise basatira chefuriye ya Fizi bigatungura cyane abarundi na FARDC. Ubu amakuru yo kwizerwa ari kugenda yerekana ko ubuyobozi bukuru bw'igisirikare cy'u Burundi bwafashe umwanzuro wo kohereza abakomando b'abarundi mu mujyi wa Baraka. Nujya kwitegereza neza rero hari izindi ngabo nyinshi z'u Burundi zari zimaze igihe zoherezwa Baraka zijya Bibogobogo, ari nazo zageraga kwa muri maze zikajya kugaba ibitero ahitwa cyangwa se zikajya kugaba ibitero mu nkengero za centre ya Minembwe. Mwarabibonye ko rwose bari bageze hafi ya centre ya Minembwe, ariko nyuma baza gukubitwa bamburwa ibindi bice byinshi cyane kwa muri n'ahandi henshi cyane nakomeje kugenda nkugezaho. Ubu rero amakuru ari kuvuga ko ubuyobozi bukuru bw'igisirikare cy'u Burundi bwamajije kumenya ko abasirikare b'abarundi bari muri biriya bice batangiye gucika morale, ndetse bakaba barakomerekeje abasirikare benshi, abandi bitaba Imana. Ati rero ubwo tubona ingabo zacu ziri muri territoire ya Fizi zatangiye gucika morale, bikaba byatumye abarwanyi ba M23 natwe rwanho batangira gusatira Baraka. Reka twohereze abakomando. Muri aba bakomando rero ngira ngo hari nabo mwabonye Gitega mu minsi yashize bari gukora imyiyerekano, abaparakomando n'abandi bakomando bari kwiyerekana. Abangaba nabo boherejwe, gusa kugeza ubu amakuru kwizerwa ari kwerekana ko bose bibumbiye muri batayo ya 422 iyoborwa n'umugabo witwa Lieutenant Colonel Nsengiyumva. Batayo ya 422 iyoborwa na Lieutenant Colonel Nsengiyumva igizwe n'abakomando harimo n'ababandi mwabonye bari gukora imyiyerekano muri Gitega. Ngira ngo Burundi bwari bwagize umunsi wa independence niba ntibese, cyangwa se umunsi w'ubwigenge. Aba bose rero babazanye bose bakibumbira muri batayo ya 422 iyoborwa na Lieutenant Colonel Nsengiyumva. Amakuru yo kwizerwa ari kwerekana ko ubundi batayo ibarizwa muri division isanzwe ibarizwa muri division ya 4, ikaba yari isanzwe ifite ikicaro ahitwa muri Burunga ngira ngo ushobora kuba ari commune Burunga hari niba ntibese. Ubu rero yamaje kugera muri Baraka, ariko aba bakomando b'abarundi bayobowe na Lieutenant Colonel Minani bageze i Burundi nako bageze muri Baraka ku itegeko ry'ubuyobozi bukuru bw'igisirikare cy'u Burundi. N'amakuru avuga ko rero bano bakomando b'abarundi babona ko bagenzi babo bacitse intege, ubu rero ngo nibo bagiye kurinda Baraka. Kuki baje rero? Nakomeje kukubwira ko abarwanyi ba M23 natwe rwaneho bageze mu marembo y'agace ka Rusenda, kandi Rusenda iri mu birometero 24 by'umujyi wa Baraka. Niko abarwanyi kandi bamaje gufata agace ka Kirumbi, ku rundi ruhande bafashe za Kanguli, ariko ku rundi ruhande bakomeza kugenda bafata uduce dutandukanye berekeza Baraka. Urumva ko rwose ntago bari kure ya Baraka, barakomeza kugenda bakuramo ibirometero umunsi ku munsi, ariko abarwanyi bari kubikora mu mayeri menshi bakoresha za debordement baca mu nzira z'ubusamo, bigatungura cyane FARDC. Abarundi rero bumvisha ko intare za Sarambwe zageze mu marembo ya Rusenda, ubwo babasigaje ibirometero 24 kugira bagere Baraka. None bohereje bano bakomando rwose bari kumwe na Lieutenant Colonel Nsengiyumva. Ese bano bakomando baraza gubasha guhagarika abarwanyi ba M23 natwe rwaneho? Amakuru yo kwizerwa ari kwerekana ko bagiye guhura n'ibyago bikomeye cyane, kuko rwose Baraka ntago bari bubashe kuza kuyirinda. Reka tugarukirize aho ngaho, ahubwo twigire ku yandi makuru. Ingabo z'u Burundi na FARDC baratunguwe cyane ubwo babonaga abarwanyi ba M23 natwe rwaneho bagera mu duce turi hafi ya chefuriye ya Fizi. N'uduce turi hagati ibirometero biri hagati y'10 na 20 bya chefuriye ya Fizi. Urumva rero ko ibirometero 10 na 20 cyangwa se ibirometero hagati ya 10 na 20 ntago ari ibirometero byinshi. Izi ngabo z'u Burundi na FARDC zise zitungurwa ati ni gute M23 natwe rwaneho bageze muri ibi bice, mu gihe twari tuzi ko rwose kuva ku munsi w'ejo bari kurwanira mu gace ka Musambia hafi ya point zero. Ati byaje kugenda gute rero kugira ngo bakore za debordement kugira bakore baca mu nzira z'ubusamo, ubundi bahita baduhingukaho hano hafi ya chefuriye ya Fizi. Reka maze mbagezeho tuno duce. N'amakuru agaragaza ko abarwanyi ba M23 natwe rwaneho uyu munsi ni kuwa gatanu tariki ya 20 uyu munsi rwose kuwa gatanu tariki ya 27 z'ukwezi nako tariki ya 24 z'ukwezi kwa karindwi 2026 abarwanyi batwirwaneho na M23 bagaragaye mu gace ka
Malungu, agace ka Malungu ndetse n'akandi gace akandi gace ni agace ka Kichula, agace ka Kichula ndetse n'agace ka Malungu. Agace ka Kichula rero n'agace ka Malungu, reka nsubiremo Kichula na Malungu, utu n'uduce duherereye mu birometero biri hagati 10 na 20 bya chefuriye ya Fizi. FARDC na Wazalendo n'abarundi batangira kwikanga cyane, ati rero biradutunguye. Kubera iki rero bibatunguye? Ntago bibwiraga ko M23 natwe rwaneho bashobora kubarizwa muri utu duce twa Kichula ndetse na Malungu, kubera ko bari bibwiraga cyangwa se bibwiraga ko aba barwanyi ba M23 natwe rwaneho bakiri kure y'utu duce, ariko bagiye kubona babona izi ntare za Sarambwe n'amadubu zihungutse muri utu duce tubiri turi mu birometero hagati y'10 na 20 bya chefuriye ya Fizi. Reka nsubiremo ni Kichula ndetse na Malungu. Hari umuntu wambwiye ngo nkunda gusubiramo, ariko buri muntu agira uburyo bwo gutanga amakuru, icyangombwa nuko mbiguha ukabyumva, ariko wenda tuzagerageza dukosore. Hari n'igihe usubiramo kugira umuntu abashe kubyumva neza cyane, dore ko harabimwe bavuga ko nihuta, ariko reka nze mbasabe ubwo ngo mbere ko nkomeza. Hari abavuga ati wenda mvuga amakuru nihuta cyane, abandi ati genda gakeya, ujye uvuga witonze ugenda gake. Ubwo nimwe murampitiramo kuko nimwe ba boss bacu cyangwa se nimwe ba boss banje. Abifuza ko nzajya mvuga amakuru nihuta cyangwa se muri style nkomeza kugenda nyavugamo, ubwo muratubwira muri comment. Abifuza ko nzajya ngenda gake kuko nabyo ndabishoboye rwose, abari bugira amajwi menshi ubwo nibo ndibwumvire, niba ndakomeza ritme yanjye nihuta cyangwa se ndaza kugenda gake kuko nabyo ndabishoboye, ubwo mubitubwire muri comment. Turaza gukora ibarura turebe uko bihagaze. Hano rero ni M23 natwe rwaneho bari kurwana mu mayeri menshi cyane, bari gukora za debordement, bagaca mu nzira z'ubusamo, FARDC n'abarundi bagashiduka babaguyeho. Niko byanagenze ubwo bano barwanyi bagaragaraga muri Kichula ndetse na Malungu mu duce turi mu birometero hagati ya 10 na 20 bya chefuriye ya Fizi. Ati ntago tubyumva. Ejo tariki 23 ati hari imirwano, ati bari baherereye ahitwa Musambia hafi ya point 0, none tubonye bahingutse muri utu duce twa Kichula ndetse na Malungu. Ati bano barwanya nyamara bashobora kuba bagiye gufata chefuriye ya Fizi. Nujya kwitegereza neza rero ubwo twavuga ko ari abarwanyi ba M23 basatiye chefuriye ya Fizi, ariko ku rundi ruhande bakanasatira umujyi wa Baraka nkuko nabikubwiye, bakabikora mu mayeri, bakora za debordement, guca mu mbavu ugaca mu nzira umwanzi atiteguye, inzira z'ubusamo, bakora baca no mu nzira z'ubusamo bagahinguka muri ibyo bice. FARDC n'abarundi bumiwe neza cyane. Ku rundi ruhande ariko twikomereza na yandi amakuru mfite hano imbere yanjye, ari kugenda yerekana ko drone z'abarwanyi ba M23 zongeye kwibasira ibindiro bya FARDC n'abarundi, ariko si byabaye ryari. Hano ni mu gace ka Gipupu cyangwa se ni mu duce dukikije Gipupu. Hano rero kugira umenye ko izi drone za M23, ubu ngubu nakubwira ko abarwanyi batwirwanaho na M23 baragenzura Gipupu, ariko mbere yuko bayifata amakuru yo kwizerwa ari kwerekana ko bagabye igitero cya drone. Iki gitero cya drone kikica abasirikare benshi b'abarundi n'aba-FARDC batari bake. Ubu rero reka tubanze turebe uko bivugwa. Biravugwa ko ari drone itazwi yagabye igitero simusiga muri Gipupu. Haravugwa impfu nyinshi z'ingabo z'u Burundi, Wazalendo, FDLR twirwanaho yongeye kugenzura agace. Urumva ko drone yagabye iki gitero twirwanaho na M23 itaragenzura Gipupu, ariko byaje kumenyekana ko kugira ngo twirwaneho na M23 bafata agace ka Gipupu bakoresheje na drone zibasira abarundi na FARDC. Bariruka nka kibuno mpamaguru abarwanyi ba M23 na twirwanaho bahita baza bafata utuduce. Reka turebere hamwe uko byagenze rero. Turebere hamwe uko byagenze mu ijoro ryo kuwa 4 rishyira kuwa 5. Amakuru aturuka mu gace ka Gipupu muri territoire ya Mwengi, intara ya Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko habaye igitero gikomeye cyagabwe na drone itaramenyekana. Ariko se drone itaramenyekana gute kandi umva yaribasiye abarundi na FARDC? Ubwo ni drone zatwirwaneho na M23 kibasiye ibirindiro byari birimo abasirikare b'u Burundi bafatanyije n'imitwe ya Wazalendo ndetse n'abarwanyi ba FDLR. Amakuru yizewe akomeje guturuka muri biriya bice. Aravuga ko muri ako gace, avuga ko icyo gitero cyateje igihombo gikomeye abasirikare bari aho. Bivugwa ko abantu benshi bahise bahasiga ubuzima. Icyakora kugeza ubu nta mubare wemejwe n'inzego z'ubutegetsi cyangwa se iza gisirikare. Umwe mu baturage bo muri ako gace aragira ati habaye ibintu bidasanzwe, drone yateye ibisasu, hari abasirikare benshi b'u Burundi bari muri Gipupu, benshi bahasiga ubuzima bahita banirukanka, bamwe barahava. M23 natwirwanaho baraza barakaba. Uyu muturage yakomeje avuga ko Gipupu yari yafashwe natwirwanaho na M23 mu cyumweru cyashize ikongera ikayivamo. Ubwo rero yongeye kuyigarukamo, abarundi na FARDC bakomeza guhura n'uruva gusenya rwose. Drone z'aba barwanyi ziri mu zabakuye mu Gipupu, bahasiga abasirikare batari bake, bahasiga n'intwaro. Ngira ngo ibyo nari bikubwiye mu kiganiro cya mbere, ariko iby'iyi drone niyo makuru mashya nari nkuzaniye muri aka kanya. Ku rundi ruhande twikomereze n'ayandi makuru.
Mbere ko dukomeza n'aya makuru, hari inkuru ndi kubona iri guturuka i Burundi. Abarundi batangiye kwibaza kuri Kongolo nyuma yaho n'umugabo witwa Apotre Mbayahaga muvuzeho, ubu batangiye kuvuga ngo ngo Kongolo ngo ni intasi y'u Rwanda, ngo u Rwanda rwafashije gucengera mu butegetsi bwa Kongo. Reka nze mbabwire ukuntu bari kubivuga, ngo Banyarwanda ku kintu cya infiltration cyangwa se ku kintu cyo gucengera kabisa namwe murarenze. Ati Banyarwanda ku kintu cya infiltration kabisa namwe murarenze. Ni gute mwashoboye gushyira mu biro bya Perezida Tshisekedi uyu munyarwanda wanyu witwa Kongolo? Bakibivuga ntavyo ntatahura, ngo bakibivuga ntago twabimenyaga twebwe nk'abarundi, ngo ariko ubu noneho ndemeye ko mukaze, ngo Abanyarwanda murakaze, ngo mwabashe gufata umunyarwanda Kongolo mu mucengeza mu butegetsi bwa Tshisekedi, mu mwegereza neza hafi ya Tshisekedi muri presidence. Kongolo ngo ni umuhanuzi mwishikira mu biro bya Tshisekedi cyangwa se n'umujyanama wa Perezida Tshisekedi. Kongolo aherutse kugura inzu zibiri ngo za etage mu Rwanda. Vuba Kongolo abavyeyi biwe baba mu Rwanda kandi se wiwe ni umukuru w'umudugudu. Kongolo ni umunyamulenge afise ubwene gihugu bubiri, Kongo n'u Rwanda. Hano bakavuga ati Kongolo ngo hari inzu ebyiri ngo etage aheruka kugura mu Rwanda, n'abavyeyi be ngo baba mu Rwanda. Bakavuga ati rero twamaje kumenya twebwe nk'abarundi yuko Kongolo ari umunyarwanda, ngo u Rwanda rwafashije gucengera mu butegetsi bwa Tshisekedi. Nyamara Kongolo ni umunyekongo w'umunyamulenge, ahubwo Kongolo ni umunyekongo ukorana n'ubutegetsi bwa Tshisekedi n'ubutegetsi bw'u Burundi, agakorana na za FDL na za P5 mu kurwanya abanyamulenge bene wabo. Harimo n'abandi bitwa bakaboyi ba generali Nyamusaraba, abandi bitwa ba Munigantama, ni benshi cyane rwose. Bakaboyi ba Kongolo, ba Munigantama, ba Gisaro, ni benshi cyane. Abo n'utugara dukorana n'u Burundi, tugakorana na Kinshasa na za FDL na za P5 kugira ngo barwanye abanyamulenge bene wabo ndetse banahungabanya umutekano w'u Rwanda. Nyamara abarundi batangiye kubona ko batangiye gutsindwa mu misozi miremire ya Minembwe, Baraka ishobora gufatwa n'utundi duce. None Kongolo batangiye kubimugerekaho ngo ni intasi y'u Rwanda, u Rwanda rwafashije gucengera mu butegetsi ngo bwa Tshisekedi. Ariko ntago ariko bimeze rwose. Kongolo nakagara rwose, nakagara n'umunyamurenge wiyemeje gukorana n'u Burundi na Kinshasa mu kurwanya bene wabo b'abanyamurenge. Gutsindwa rero bituma abantu bavugishwa menshi cyane. Barundi rwose bavandimwe mutuze, ubundi mwe murwana intambara mugabanye icyo bita amagambo. Twikomereze n'ayandi makuru agiye atandukanye. Turacyari mu gihugu cy'u Burundi. Rero niki kiri kuba hagati y'u Burundi n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi? Ubwo mukanya turagaruka muri Kongo, ariko reka tubanze turebe izi ngingo zivugwa i Burundi rwose, dore ko dufite abarundi benshi badukurikirana. Amakuru y'u Burundi rwose nta kiganiro na kimwe nzajya nkora kitarimo amakuru y'u Burundi, kuko mbanya afite hano menshi cyane. Bihagaze gute rero? Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye yahaye umubonano cyangwa se yakiriye userukira igihugu cy'u Burundi cyangwa se uhagarariye umuryango w'ubumwe bw'Uburayi mu gihugu cy'u Burundi. Inyuma y'imyaka 3 amaze aserukira ishirahamwe ry'ubumwe bw'Uburaya, ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya mu Burundi, Elisabetta Pietrobrone yahawe umubonano n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye, akaba n'umukuru w'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika. Evariste Ndayishimiye kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 24 mu Kakaro umwaka wa 2026 akaba yari yaje kumushimira ku migenderanire myiza iri hagati y'u Burundi n'ubumwe bwa Buraya, ndetse n'imigambi yaranguwe ku neza y'abene gihugu bw'u Burundi mu kiringo amaze mu muryango, mu kiringo amaze muri ayo mabanga, nk'uko vyashyikirijwe n'umuvugizi mukuru w'igihugu nako n'umuvugizi wa Perezida Evariste Ndayishimiye, bamwita Nancy Ninete Mutoni. Uwo mubonano wabaye mu gihe uwo userukira ibihugu by'i Burayi mu gihugu cy'u Burundi yitegura kurangiza ikiringo ciwe kizoherana n'ukwezi kwa Myandagaro. Elisabetta Pietrobrone yongeye kwibutsa ko imigenderanire hagati y'u Burundi n'ishirahamwe ry'ubumwe bw'Uburayi izobandanya cyane mu gushyigikira leta y'u Burundi gushika ku mugambi w'imbona kazoza w'igihugu cifashe mu mwaka wa 2020 nako muri viziyo ya 2040 Burundi bwihaye kandi giteye imbere mu mwaka wa 2060. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba yamushimiye ingene yakoranye n'inzego z'igihugu, yongera amwifuriza kuroranirwa mu mahanga agiye kubandanya cyangwa se kugubwa neza cyangwa se kugira ibihe byiza n'ahandi agiye. Nyamara nubwo umuryango umwe bw'Uburayi rwose ugaragaza ko uzakomeza gukorana n'u Burundi, umuryango umwe bw'Uburayi ni bamwe mu bafatiye ibihano by'ubukungu Burundi, kandi kugeza ubu amakuru arerekana ko umuryango umwe bw'Uburayi ibyo bihano bikiriho, ndetse umuryango umwe bw'Uburayi ugenera u Burundi inkunga nke ishoboka. Ubwo rero reka dutegereze turebe uko bizagenda hagati aho. Tukiri mu gihugu cy'u Burundi, ariko andi makuru ari kwerekana iki?
Amakuru aturuka i Burundi aravuga ko Burundi burateganya gukoresha saga miliyari ibihumbi bitandatu y'amarundi ingengo y'imari ya 2026 na 2027. Minisitiri w'intebe Burundi Nestor Ntohontuye yatangaje ko ingengo y'imari iteganyijwe mu mwaka w'ingengo y'imari ya 2026 2027 irenga miliyari ibihumbi bitandatu y'amafaranga y'amarundi ahwanye na miliyari 2 z'amadolari y'Amerika, ahwanye na miliyari 2 y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu marundi akabarenga miliyari ibihumbi bitandatu. Yatangaje ibikuwa 23 Nyakanga 2026 i Bujumbura ubwo hatangizwaga ku mugaragara amahugurwa y'iminsi 2 agamije gutangiza ishyirwa mu bikorwa ry'ingengo y'imari ya leta y'umwaka wa 2026 2027. Nk'uko inkuru dukesha ikinyamakuru RTNB ivuga, umuyobozi wa guverinoma yavuze ko iyi ngengo y'imari izana impinduka nshya zijyanye n'imiterere mishya y'ubutegetsi bw'igihugu. Yagaragaje ko Burundi bwavuye ku ntara 18 bukajya kuri 5, mu gihe umubare wa za komine wagabanutse, naho uwazazone n'imidugudu ukaba wariyongereye cyangwa se warongerewe. Gukwirakwiza ububasha bwo gucunga umutungo kuva mu nzego zo hasi, Minisitiri w'Intebe yasobanuye ko izi mpinduka mu micungire y'ubuyobozi ziherekejwe n'uburyo bushya bwo gusaranganya umutungo wa leta. Igice cy'amafaranga mbere cyacungwaga na za ministeri ubu kikazajya gishyikirizwa intara na za komine. Cyacungwaga na za ministeri ariko kizajya gishyikirizwa intara na za komine, bityo bituma inzego zibanze zicunga uwo mutungo ubwazo kandi byihutishe ishyirwa mu bikorwa ry'imishinga y'iterambere. Minisitiri w'Intebe Burundi yasabye abacungamari bose ba leta gukoresha umutungo neza kandi bakibanda ku gutanga umusaruro kugira ngo bagere ku musaruro ufatika hakoreshejwe amafaranga babasha kugenzura. Burundi rero urumva ko ingengo y'imari yiyongereye miliyari ibihumbi bitandatu by'amarundi, ku rundi ruhande akangana na miliyari 2 y'amafaranga y'u Rwanda. Reka dutegereze turebe ko Burundi buzayikoresha mu bikorwa by'iterambere, kuko Burundi bubuza mu bihugu bya nyuma bikora ibikorwa by'iterambere n'ibihugu bya mbere ku isi bikennye. Reka dutegereze turebe uko bizagenda. Ku yandi makuru ariko umugabo witwa Lambert Mende yavuze ko imyaka 12 yibasira u Rwanda kubera Kabila. Ati rwose Kabila yarambeshaga hanjye nkibasira u Rwanda, ariko turagaruka no ku bindi yavuze. Lambert Mende wahoze ari umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze ko yamaze imyaka 12 ashyigikira umurongo wa leta yari iyobowe na Joseph Kabila. Yagaragazaga ko u Rwanda yagaragazaga u Rwanda nk'umwanzi ukomeye wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yemera ko yakoreshwaga n'uwahoze ari perezida wa Kongo Joseph Kabila. Mende yabigarutseho ku wa kane tariki ya 23 Nyakanga 2026 ubwo yari mu kiganiro cyabereye kuri SpaceX cyateguwe n'umunyamakuru Stani Bujakera. Muri icyo kiganiro umunyapolitiki yanavuze ku bibazo by'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Kongo, amateka y'intambara ndetse n'ibiganiro bya politike byagiye bihuza impande zitandukanye. Yavuze ko mu gihe yari umuvugizi wa guverinoma ya Kinshasa mu gihe cy'ubutegetsi bwa Joseph Kabila, yakomezaga gutangaza umurongo wa leta wari ushingiye kugaragaza u Rwanda nk'umwanzi wa Kongo. Yavuze ko ariko nyuma yaje kubona ko hari ibintu byahindutse, ndetse asanga Kabila Kabila yakoreraga hari uburyo yari yaragiye amuyobora mu murongo wa politiki atazi, amukura amakuru yose uko yifashe. Mende yavuze ko atagira isoni zo kuvuga ko yakoreshejwe na Joseph Kabila. Asobanura ko umukuru w'igihugu aba afite amakuru menshi atagerwaho n'abayobozi bamukorera. Hano yagize ati, kuba wakoreshwa n'umukuru w'igihugu nta soni bizirimo, ni ibintu byabaye kandi ni ukuri kw'ibyabaye. Uyu mugabo yagaragaje ko perezida aba afite inzego zitandukanye zimugezaho amakuru, zirimo inzego z'ubutasi, umutekano, igisirikare na guverinoma. Amugereranya nk'inyamaswa ifite ijosi rirerire ishobora kureba kure kurusha izindi. Yongeyeho ko kuba umuntu yaba umunyabwenge bidakuraho ko ashobora gukoreshwa cyangwa se kuyoborwa n'umuyobozi ufite amakuru menshi. Yongeye kuvuga u Rwanda rero. Ku kibazo cy'umutekano mucyo ukomeje kuvugwa mu burasirazuba bwa Kongo, Lambert Mende yavuze ko kuri ubu nta gushidikanya ko igihugu cye cyatewe n'u Rwanda, ndetse ko n'amahanga yabimenye. Yavuze ko kuba hari abantu bafatiwe ibihano ndetse n'amadosiye y'ubutabera afungurwa ari bimwe mu bimenyetso bigaragaza ko ikibazo gifite uburemere mpuzamahanga. Mende yavuze ko nk'umwe mu banyekongo kwanga kwemera ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatewe ari uguhitamo umurongo uhuza n'ibyo u Rwanda ruvuga. Aya magambo ya Mende aje mu gihe umubano w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukomeje kuba mubi. Mende akavuga ati Kabila yankoresheje mu myaka 12 yankoresheje
ngo mu kugaragaza ko u Rwanda ngari umwanzi wa Kongo ari nabo rwatera u Rwanda. Mbibutsa ko Mende yari asanzwe ari umuvugizi wa guverinoma ya Kongo mu gihe cy'ubutegetsi bwa Joseph Kabila, ariko ku rundi ruhande Mende yagaragaje icyo M23 igomba gukora kugira ngo ije ku meza y'ibiganiro na Perezida Tshisekedi. Hano Mende arabivuga gute rero, niki M23 yakora? Lambert Mende wahoze ari umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe cy'ubutegetsi bwa Joseph Kabila yavuze ko umutwe wa M23 ukwiye kwitandukanya n'u Rwanda mbere yo kujya ku meza y'ibiganiro n'ubutegetsi buyobozi mbere yo kugira ngo M23 yemererwe kujya mu biganiro cyangwa se mu biganiro by'igihugu. Mende yabigarutseho kuwa 4 tariki 23 mu kiganiro cyabaye ku rubuga rwa SpaceX. Uyu mugabo ubwo yabazwaga ku bijyanye n'ibiganiro by'igihugu n'impamvu M23 ndetse n'ihuriro rya Sovole Congo rya Joseph Kabila batagaragara muri iyo myanzuro, yavuze ko Perezida Tshisekedi atigeze afata icyemezo cyo gukumira burundu M23 cyangwa se Sovole Congo ya Joseph Kabila mu biganiro, ahubwo ko yashyizeho ibyo agomba kubanza cyangwa se ibyo Alliance Fleuve Congo na Joseph Kabila bagomba kubanza gukora, ngo nta kindi n'ukwitandukanya n'u Rwanda. Reka dutegereze turebe, u Rwanda rwo ntago rwemera ko rukorana n'uyu mutwe. Twikomereza n'ayandi makuru agiye atandukanye. Perezida Tshisekedi akomeje kohereza intumwa ze hirya no hino rwose kugira ngo zijye kureba ibyo zikora hirya no hino. Ubu rero hari amakuru dufite ko Perezida Tshisekedi yohereje intumwa ye, uyu nguyu bamwita Floribert Anzuluni, mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Ariko muri iki gihugu cya Afurika y'Epfo amakuru akavuga ko nibyo yajyanye ubutumwa bugaragaza ngaho Tshisekedi ageze yashyira mu bikorwa imyanzuro ya Washington harimo gusenya FDLR n'ikindi kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko andi makuru aravuga ko harimo n'ikibazo cy'umutekano cyihariye hashingiye ku mubano nanone wihariye hagati ya Kongo na Perezida Ramaphosa wa Afurika y'Epfo. Ubu rero ni Perezida Tshisekedi wifuza ubufasha bwa gisirikare nanone kugira ngo Afurika y'Epfo yongere imuhe intwaro cyangwa se imuhe n'abasirikare bo kuza guhangana na M23 naturwanaho mu gihe tubona aba barwanyi bakomeze kwirukanka rwose basatira umujyi wa Baraka chefuri ya Fizi, bakomeza kugota Uvira bayishyira mu nyuguti ya U. Umuryango usigaye kuri Uvira nukujya rwose mu Burundi, kuko M23 nimara gufata Baraka cyangwa chefuri ya Fizi, kandi koko uri kubona kiri kubisatira. Tshisekedi ati rero Afurika y'Epfo twakongera tukanegosiya nubwo mu minsi yashize tutabyumvaga kimwe, niko amakuru akomeze kugenda byerekana. Ariko ku rundi ruhande reka aya makuru tuyasoreze hano. Njye ari Claude ni Nkurumama official rwose. Turabasuje cyane, mukomeze kugira ibihe byiza. Ayandi nzabagezaho ku munsi w'ejo. Inshuti zacu ziri mu bice bitandukanye by'isi dutuyeho, mugire ijoro ryiza, mugire ibihe byiza. Uwiteka akomeze kubana namwe, murakoze cyane.